Meghalaya SSA Schools Association MSSA hakes nginengkong kalak dawa biang ya gasorka bat pinkha bat ban pinskam ya kikam bat pinkinria ya kinohika SSA na State Implementing Society syakatnat pule puthi kejela katkum kikendon jongka RTE lane SSA kakenhun jongka association kalak kenturu ya State Project Director Uswal Magra Siksha Swapnil Tembe po untuk larlang hapo kejing tep kam hakin kam nong hikai balai jongki school lower primary but upper primary hapo kejela haba ya kren berkinong thok kubor presiden ka MSSASA ba Aristotle C Rambai ula ong ba ka association kala IT ya ka dorkas sya u chairperson ka State Education Commission min hakashiterik risau arajal pulai panpenkha hikam bat pinkinria ya kinong hika SSA padon hajela na ka State Implementing Society sya ka Education kejela katkum gikendon jongka RTE SSA ula pentip ka association kala iyo ya ka jubab na members ka jongka State Education Commission Ambrose Chmarak ba pentip ba ka commission kala iyo pdiang ya ka dorkas bat ba ka commission kala sim ya ki sengjam badan kam na ka bapha ya ka sya ka sub committee bakanang bishal bnia ula ong pakaseng ka kerpat ya baro kinohika SSA bakin trailang bat ka association naman ka jing yekren bat ka sarkar kadang yai tinakong niya paiswa ka baide bat ka banongkong kata kalongka kading dawa jong ka association ka pala islam ba ka baide bat ka nika shifting dan nika regularization ya baro ki existing post jong ki SSA teachers na ka State Implementation Society sya ka State Education Department hak bai dai berkani ka benta na kaliang jongi ka association kumbana chupen kenmau bahaus nem arja ko an la pelong ya ka ajingi ki pajba hak bangi la pelong ya ka indefinite city demonstration hante hapo additional secretariat parking lot bar hak tu ka jingi ki jongi na kaliang jong sarkar kala shim ya ka sinjam ban constitute ya ka Meghalaya State Education Commission nak benda ban address yakni ki isu jungi kinong kai sebat kumjuro ki isu ki bai dai barka education department hak bai dai barka ne na kali jungi ka association hak lai trik jong plai October arjara pulai ngila submit ka representation dan ka memorandum sya chairperson jong ka Meghalaya State Education Commission hak ba ngila solang ya baro ki evidence but ki documentations ki ba ngila collect me ki state kumban syukreo na po Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland hagabang nila pili hang to ba kumno ba ya kinong hikai SSA ba hakiti ki state kila shim ya ka sinjam ban recognize ya ka service ke jongki te hagabai dai bat kani ka memorandum jongi nakaliang jong ka office jong Meghalaya State Education Commission lengpa members secretary jongka is Ambrose Chmarak hak apnyu trik jong 9 November arjara pulai kila pha yangi ya ka shiti bakila pentip shangi bakila yo pdiang ya kan ka memorandum nangi patkum juro kila pha shakawai ka sub committee na ka benta ban screen ban bisha pnya hak bai dai barkani ka jingdawa jongi ban petskem ya kinong hikai SSA ki badon menta on contractual basis hoi ni sutu pakajing dawa jungi kalau bala slam ngila dawa du slam arja khadri terter te kumba kalau menta ngila yo ya kanika platform baka state government ka MDA2 government kala constitute ya kanika Meghalaya State Education Commission hak bangila yo ya kalat banya thir ya tai bani peni ya kastan jungi ya ka jingdawa jungi na benta ban penskem likno hika SSA tekat bangi dang yai nginang don hapedeng ka jingi kren bar ka sarkar ngi kerpat ya baro kino hika SSA bangin pakin yen yasha bangi ka association tad hado bangin da penbena da kung bai pat ka ba arpat kalong ba hakabai dei bakin kivakan post kumba phila aktif hi ki babon ki kini ki school SSA nado ki lower primary hado ki upper primary kila long vakan hadin ka jingyo kam jung kino hika chawei ka jingklat bata kumda teter tina kaliang jongi ka association ni sngokia hakabai dei bat kani kamat bat ya kani ru ngila dawa na hajin shisha ngila bo shibun tili ki memorandum na usnam arjar arjar la ngiyai bodin bat mentak sngi ngila yolat bani kendo yo state project director isar S Tembe office te kam jongi hakabangi la bo biang ya kani ka reminder letter bakin thungno ye kini ki
post belai haki school SSA kata hakaloba primary but upper primary markani ka kini ki post belai kila long vacan nadu usnem 8000 ap huai ter hadu menta timenta kala coach ki license tingi ina galing jok association kala kata shikadai ye to ki school ki bomdon nong hikai kumban chu ai nuksa kidon ki school ki bamen chua ke enrollment ki kabiang ki yo hado sanpeo ndudungut kin khna ti hadin ka chingyo kampat ki no hikai showai da ka jingbom thung jong ka sarkar enrollment haki school SSC kala sedang her kidon ki school ki badon ki enrollment nong no ki single digit numbers ti kala bo ka jing ka bakrawi ki school SSC habang ipet kumne tinggal bo ngilawan syakmat ban bo ya ka jing kerpat saka sarkar langba ustit project director habang ngila kerpat yu badai bantung no yakini ki bahkan post kenang ba kitu ki kena ke ba lek pulih ha kitu ki school kinom sha kata ha ka pulih ka puti ka jongki kapung ka jingi kren jongi bado state project director mane na kaliang jongu la ayami ya ka assuran mana kaliang jong untik abat ka government bo ni kren ya ka ni ka benta hoy ka de shisha ka ni kala sa kala sa ten kum tur ki license me ina kaliang jongu la kubur ya kata bad ula airu ka assuran yingi bon untik apat ka government baka government kan shim ya ka senjam kumno ban thung yakini kinong hikai hagini ki post ki balai. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.